Salbonani podcast Yabantu ihamba le Campro studio sesifikile labona kumnandi kuhle lawoza umsindo emuva lababona abantu sila Moonlight Bar New Dorfontein kune city launch ekaZinjaziyamluma labanye ngisazolitshela ukuthi abanye ngobani afundi ngihle ngilitshele bonke manje khathesi lisazobabona ozani lami isambe singene phakathi kumnandi selingabona ngigida lingamangali ngiyabona sengigida lingamangali socela abomthetho basivumele singene Ozalami singene ngaphakathi sibone kwenzakalani kuhle abantu bagezile mina ngazi ukuthi ngubani wathi uma sikanda ukho clean into engiyibona la phakathi ku clean abantu ku clean ingoma ku clean yonke into salibona nangu sisi la hayi inhle lento ayigqokile unjani kuthiwa ngubani igama Masi siyabonga ukuthi ukhona la namhlanje ngosibhalela amathiketi yebo uma ungena nje uqala lana ukwenzela ukuthi ungene ngaphakathi sebebaningi abantu ngaphakathi yabaningi kakhulu asibonge nangu umshengu kunjani hayi siyabonga sayi broadcast yabantu hawu siyabonga kusivakatshela kwenzakalani la phakathi yini ongayithembisa abantu namhlanje silontsha iCD les12 elikaZinjaziyamluma nanti iqhawe lami ubobu uphuma estage okay hayi nako-ke sivele sikhulume naye mina nomuntu osonduzisha awuyiphinda ngiyahluba abalandeli base-South Africa ngoba nabakithi lezimu mina kusekhaya komama lezimu nihambe nigqoke ikipa zabantu abangenisiza supportana uzinja nina nazo-ke nangu ngoba umfana epiku uphuma estagini kumnandi kunjana utheke lana ukuzonda uzinja ozani lami lapha ngilibonise ngaphakathi muhle umcimbi nabo abantu liyazibonela kumnandi kunjalo sazongena siye phakathi siye ngaphambili silibona into kwenzakalayo kodwa kwamanje nikezana indlela sihambe ngapha sondele sibone ukuthi kwenzakalani nabo abalandeli bakhona kusafe nabantwana naba siyababona khona abantwana abancane khona bomkhulu khona bomalume kumnandi kunjalo siyabonga yango ozalami sibona indawo angisabonanga ukuthi ukuperforma ubani kodwa sathi ukusondela sicheke sibuza ukuthi ngubani operformayo baningi abantu sizobabingelela khona umapressa ngibabonile laphana khona uPK sazobalanda nga1 by 1 sikhulume lapho sibazi ukuthi bathini ozalami sibingelela abantu sabona mdala sicela ukubamba ngiyaphila njani siyaphila uthi simjumile nangomdala uPK sizombingelela simbambe engaboni sethukile podcast yabantu umongezi ongithengela utshwala bona lo mapressa umongezi kanti umongezi wathengela abantu wangathengela ipodcast le Campro kwenzakala kanjani umongezi uthela namhlanje vele kafuni ngispende even 10 rand Dala kunjani ngiyaphila mfowethu right so far unjani umcimbi siyangena thina lapha kwenzakalani hayi emcimbini kumnandi kakhulu kuyajabulisa lokho abantu bakhona abaningi baziphethe kahle siyabonga kuba khona kwabantu dango asibonge isambe laphana umcimbi awupheli umcimbi yaqhubeka lokho esikhona lapha eMoonlight Bar siphethe namhlanje umnikazi womcimbi Zinjaziyamluma bambiza amagama ahlukeneyo sise backstage bayatshintsha amajida lapha kumnandi kunjalo bakhathele ngiyabona bagenqile mfowethu siyabonga bonga mina kakhulu bhuti wami ubunjani umcimbi in your own words hayi umcimbi ubu-right kakhulu noma nje siqale sekulate sixolise kakhulu lapho kodwa babuyile basupport abanye basho ukuthi ngoba kuyisonto khona la bajahele khona mbonga nje ukuthi bakwazile ukuthi noma angithi poster ibike yabonakala ukuthi besibangaki ku show omunye wabafowethu mayisebuye wathena ayiqhubeka ndoda mina kanisakwanisi laba abafikileyo bakhombisile uthando kimi ngiyabonga kakhulu bekuzongiphazamisa kube ngilandele mhlawumbe inhliziyo yomunye umuntu mayethena ngelast minute useyeka ngubani lo uthi qhubeka yena kasenelisi hayi postini benginomcebisi so nguyena umuntu ongiphushela ukuthi size sizofaka ishow ngoDisemba kodwa ke ngezizathu naye eyikhona ngeke phela naye ezofika iCD ingaphumanga
angithi ugetsi uyahamba mhlawumbe ubambekile lapho khona namfowethu kodwa ke hayi babuyile laba fowethu abanye bazo support umsebenzi waya phambili ya ngoba abanye bese kuba confuse ukuthi ayi thina sizokuthi umcimbi awusekho kodwa babuyile abantu benkosi ba support siyabonga kakhulu le confusion kodwa ixoxiwe kwalungiswa ukuthi ku-understande ukuthi kahle kahle yini kade sisenzakala omunye engasafikanga ukube ibihamba ngendlela eright nokuhloniphana phakathi angithi uyabuya ebantwini usho ukuthi hayi ngoba nimbonile nisuke ngabambeka lapha nala kuze nakusasa kube nokusebenzisana okuright yabo ya ukuhloniphana nokusebenzisana ngendlela eright mina ngithanda umuntu oneqiniso so lokhu ukutsho ukuthi kube khona ukungahloniphani in terms of ukucommunicate ngokukhanselwa or umuntu egcine engasafikanga emcimbini hayi angithi umcimbi usube impumelelo asiqhubekeni ngempilo ngibonga kakhulu ebantwini ababuyileyo sengisho ukuthi nakwelinye ilanga ungafiki komunye umuntu uthi asenze umsebenzi ujike wena unga kwenza ukuthi noma bengikukhonzile kakhulu ngicine ngasenathando oluright kuwo kezwakala okay uyasho umcimbi obumnandi bafikile abantu imapha amanye ama-artist afikileyo waperforma baqeda umcimbi ngendlela kade kuplanwe ngakhona umthunzi lapha namalala ndawonye nogwaza impofe umfana wale elokunje efolosi nomfana kaJobe nenkazimulo nenkanyezi zezulu nobobo umfana wepiki ngicabanga ukuthi nje nabafikileyo bangasalithola ithuba ngenxa yesikhathi kokuzayo besixolele kakhulu sizokwenza ngokusemandleni ukuthi bejabule sithe singena eminyango umfana wepiki wakhuza abantu wathi limzondelana uzinja ucabanga ukuthi bakuzonda abantu mhlawumbe njengomuntu obonayo naye ukuthi abantu bakithi kufanele ukuthi ngabe mangisenza izinto ezinje ngiyabathola eduze so unendlela yakhe naye yokubona mina ngibonga lokho okuncane okukhona yabo kudliwa khona lokho okuncane okukhona ngelinye ilanga mhlawumbe kuyoqoqoda enhlizweni zabantu ukuthi uxhaso seludinga kakhulu masingena e-studio suke senzela bona abantu masenza umsebenzi sithi hayi wozanini ukuthembisa ukuthembisa bayathembisa okuthembisa lapho ukuthi yabona ndoda vele kuyathi kuchawuthe sesicwele lapho kodwa ke ya but hayi mina nginendaba nakho kakhulu ngoba uDecember umnyaka vele mawusunje abantu abanye bashare istock fela abanye bavala kuma society baphethe imali zesonto so angeke kuba blame abantu bakithi kodwa vele eminyaka neminyaka ngithi behleli bengisupport angeke ngikhale ngokuthi namhlanje maybe yini bangaso so ucabanga ukuthi maybe ilaunch kumele ifakwe ngeyinye inyanga engaso December noma kanjani mina vele abantu abayazi mina nomculo wami bakwazi ngilontsha ngoNovember ngilontsha ngoNovember mina vele angilenzi iphutha so this time ubuphushwe ngabanye abafowethu ya ngithi umcimbi esiuhlanganele asibonge khonapho uzinjaziyamluma akhona amajita asatshintsha la bengifuna ukuthi ngikhulume lo ye1 ngibabuze ukuthi kunjani emcimbini ngubani engakhuluma laye sibonge nje okwenzakela emcimbini mfowethu kunjani siyaphila igama ubani uthawu upelepele wancinci sibonge ubani uthawu upelepele wezemagic upelepele wezemagic yebo ubunjani umcimbi according to you hayi ube muhle impela kakhulu ngibonile ligida laphana seliginqile mani kuthethe isikhathi esingakanani ukuthi lipractice liprepare for umcimbi lo hayi thina sihlezi practice noma uthi kunomcimbi sihlezi practice la nje uhlala vele ku ready yonke yebo asibonge bukelo omuhle ilaunch ibinhle uyibonile nangumshengu la ufuna ukubeka amabili amathazu umshengu kunjani hayi siyaphila siyabuya i-podcast yabantu linjani siyaphila siyabonga lathi kakhulu ukhona amancane amabili amathathu ufuna kwabeka yebo asithanda ukubonga abantu bakithi abazileyo ngokuningi kakhulu ukuzoseka kuseka amaciko akithi uzinjaziyamluma akalutho ngaphandle kwabantu bakithi umthwakazo omuhle siyabonga kakhulu akukho amanye amazwi engawatsho ngiswela amazwi azinkulu manje njengomphathi weqembu elikwenze namhlanje likwenze kwamanye amaciko akithi siyabonga mbonge lama-artist afikileyo ama-artist akithi ezoseka bonke bafowethu siyabonga yebo siyazi bakhona ababili abathathu abagcine sebengasadlalanga ngendlela yokuthi bese kumele isikhathi esisibekile lama-TV lani broadcast ukuthi uzinje ongene ngesikhathi esinje stage bese sichayile so sixolise kulapho akugobola ingeqondiswa abatsho njalo abadala uthini ngalaba abangayafinyelelanga abangayenelisanga ukufika emcimbini kodwa bengayixoxanga bayicommunicate kahle indaba
hayi cha angithi asisiwe imali uzinjazamluma semali ethandwa abantu bonke so siyayamukela ukuthi abanye vele abafikanga ngoba bengafuni kodwa siyabonga khona lokho yiba abasinikeza amandla bona abantu abasenza sisebenze kakhulu makukhona abanye abantu abangakholelwa kuwe kumele usebenze kakhulu ukuze one day bekholelwe kuwe so sithemba ukuthi umcimbi ozayo bazaba khona. Ngicabanga ukuthi after this sazozama ukuthi lihlale phansi likhulumisane labo libabuza ukuthi yingani bengagcinanga befikile. Into eqhathekileyo kulomculo ukubambisana so sizabe silokhu siqhubeka sibavayita sibamema sibacela ukuthi beze until beze esikufisa ukuthi one day sithi gwaqa sonke sihlangene singamaciko. Siyabonga. Siyabonga Mshengo. Thank you siyabonga. Podcast Yabantu Campro Studios sayithethe indawo.